جنك دن لكامبا هول يا مالباتن داعش هاتا كشتن لغوري تشافكانين امني ج كامبا هول لحسك ايرو اسايشا كامبي ترمي جنك لياريغاها فوتبولي لبش سيام بيه كامبي كو بش كوچبرين عراقي ديتنا وحتى هاجي ناسناميا ويجنين هاتيا اشكرا كرن بكشتنا ويجنيا هجمارا كسين كوش دسبيكا اي سالفا لوي كامبي هاتنا كشتن دگه 24 کسان هر وها 13 کسی بریندار بونه. لگوری آمارن ریوبریا کامپا هوله جنه بشان پیکته مالباتن سوری عراقی و بیانی لناواوی کامپی جهواتنا جدا کرن 56,097 کس جمالباتن چکدارن داعشی این سوری و بیانی لوی کامپی دجین 29,152 عراقی پرانیا وان جه پارزگاه نینوا انبار و صلاح الدین و دیالان الکامپینه 18,863 سوری پرانیا وان جی خلق رقا و دیر زورینه لوی کامپی هاتنه گرتن 8,109 بیانی کسین بیانینه کد کامپی ده دمینن جه 54 ولاتان گرتی لنه بشن کامپی هاتنه بجی کرن خطرترین کامپا هول کو مالبات داعشی و کفن داعشی لیدمین